Kia ora rawa atu koutou te wānanga. Hei whakarehu ake, ko Waima ngā uri whakaheke o te ope 28 i whakawhiwhia ki te tahua ngore, ara, ki te karahipi a Ngarimu i te rānei. He hui i karangatia e te poari kaitiaki o te karahipi a Ngarimu ki te whare Pānemata, hei whakanui ngā akonga i toa. Ka tautoko tēnei karahipi i oku mahi mō ngā huarahi ki te haramai i runga i te kaupapa o ngā whakaahua. Te hanga nei ko takoto nei te mānuka i mui a mātou, i mui a tātou, iaia nei nā. Ko te haka tutuki hea i ngā kanehetanga, ngā āwhiro, ngā hiahia, ngā moimoia o tātou. I whakaarahia ke te karahipi a Ngarimu, hei whakapakari te mātauranga mō ngā uri o te ope 28 i muri mai o te mutunga o te pakanga tuarua. Ko Sarah Jane Lester o Ngai Tahu, Roimata Papuni Isles, Robin Lona me Enoka Murphy e tahi atu i whakawhiwhia ki te karahipi a Ngarimu. Kei kona rawa te wero nui, ko ngā mahi kai mua i a mātau katoa rā. Ngā mahi kai mua i au ake nei, ka rima ka ono tau rā no ka o ti i au. Kua pau me ki ko rātou nei mahi he ranga wairua mōku i roto i oku mahi i roto i te kura. Ko aku mahi i tēnei wā, he whai i te aro o te ture, ko tāku anō, he kaupapa kai roto i te ture mō mātou katoa. E rima te kau mā whitu ngā akonga i tono mo te karahipi āwhina a Ngarimu i tēnei tau. Toko waru i whiwhi. Joe Glenn te karere.